Pozdrav svima. Poligon stiže ipak i ove godine, unatoč koronavirusu. Probat ćemo da širimo jednu pozitivnu energiju unatoč svemu. U trajanju od 15. do 18.10. i sa autorima iz Hrvatske, Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Većina autora dolazi sa svojim novim knjigama, što mi je posebno drago da sa našom publikom u Mostaru ovdje podijeli svoja nova djela. Iz Hrvatske Ivana Rogar i Želimir Periš, iz Srbije Srđan Sekulić i iz Bosne i Hercegovine Magdalena Blažević i Elvedin Nezirović. Pored toga imat ćemo i performans Ilije Puljića i projekciju filma Jedna od nas iz selekcije Sarajevo Film Festivala. Tako da imamo i tu multimedijalnu stranu ove godine, što nam je posebno bitno jer svake godine nastojimo otvarati prostor ne samo za književnost, nego i za druge umjetničke medije. Tako da, evo, ponavljam, od 15. do 18.10. u Mostaru. Upad je besplatan. Svi koji budu zainteresirani neka se pridruže. Nažalost, imamo ograničene kapacitete, tako da što prije se zainteresirate, to bolje. Hvala i vidimo se u Mostaru 15.10. na maloj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u 20 sati.